nyamara amabuye y'agaciro yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azateranya ibihugu byinshi bitari ibya no ku mugabane wa Afurika gusa ahubwo ku isi muri rusange. Mu burasirazuba bwo hagati naho ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi, navuga hagati y'Ubushinwa n'ibindi bihugu bikomeye, dore ko Ubushinwa bwasabye ibihugu bikomeye bitari byo mu karere k'ibiyaga bigari kwirinda gukoresha umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'igikoresho cyo gukemura ibibazo bya politike n'umutekano muri aka karere. Mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba mu bibazo bikomeye by'umutekano, igihugu gikomeye ku isi cyafashe ijambo gikomoza ku kintu kimaze igihe kivugwaho cyane ariko kitakunze kuvugwa ku mugaragaro. N'Ubushinwa bwa buri ibihugu bikomeye birimo Amerika n'ibindi bifite inyungu muri Afurika bubisaba kudakoresha umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'igikoresho cyo gukemura ibibazo bya politike ndetse n'umutekano. Aya magambo yavuzwe imbere y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano mu gihe hakomeje ibiganiro byo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese kuki Ubushinwa bwafashe uyu mwanzuro? Bwari bugamije iki? Ese bivuze iki ku masezerano Amerika yerutse kugirana na Kinshasa, kandi iki bishobora guhindura ku ntambara imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Mugume kubana natwe kugira ngo musobanukirwe byinshi, ubwo ndabibabwira kugeza tugeze ku musozo n'undi w'iyi nkuru. Kanda subscribe nimba utarakanda subscribe. Ubushinwa bwavuze iki mu nama y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano? Ambasaderi w'Ubushinwa muri Loni yitwa Fu Kong yavuze ko ikibazo cya Kongo kidakwiye gukomeza kureberwa gusa mu ndorerwamo ya politike cyangwa inyungu z'ibihugu bikomeye. Avuze ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite umutungo kamere mwinshi ushobora guhindura ubuzima bw'abaturage bayo, ariko aho kuba isoko y'iterambere wabaye isoko y'amakimbirane ndetse n'intambara. Yagize ati umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wagombye guteza imbere igihugu, ariko aho niho imitwe itwaje intwaro ikura amafaranga kandi ubucukuzi butemewe bukomeza kongera amakimbirane. N'amagambo agaragaza ko ikibazo kidashingiye gusa ku ntambara ahubwo no ku nyungu z'ubukungu ziwukikije. Kuki Ubushinwa rero bwibanda ku mutungo kamere? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro. Bafite coltan, cobalt, lithium, zahabu, umuringa, tin, tungsten ndetse na diamant. Aya mabuye ni ingenzi cyane mu bikorwa byo gukora telefone, mudasobwa, imodoka zikoresha amashanyarazi, batiri z'ikoranabuhanga, intwaro n'ibikoresho bya gisirikare. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bikomeye bishaka kuyageraho. Intambara n'ubucukuzi bitemewe, ibyo ni bimwe mu byo Fu Kong, ambasaderi w'Ubushinwa muri Loni, yavuze, aho yavuga ko umutungo kamere usahurwa n'imitwe itwaje intwaro. Burasirazuba bwa Kongo ukomeje gukora imitwe nyinshi yitwaje intwaro, abigenzura ibirombe. Amafaranga ava mu bucukuzi ashobora gukoresha mu kugura intwaro no gukomeza intambara. Niyo mpamvu yavuze ko ikibazo kidakemurwa gusa no kohereza abasirikare, ahubwo ko hagomba guhagarika ubucuruzi butemewe. Ubutumwa rero bwari bugenewe ndi. Nubwo Fu Kong atigeze avuga igihugu runaka, amagambo ye ayasobanuriwe na benshi nk'ubutumwa bugenewe ibihugu bikomeye bifite inyungu muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye cyane mu biganiro byo gushaka amahoro no mu masezerano yerekeye umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu minsi yashize leta y'u Washington ndetse n'iy'i Kinshasa bagiranye amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hari amakuru avuga ko leta ya Kongo ishobora gutanga uburenganzira ku birombe bimwe kugira ngo ibone inkunga ya diplomasi ndetse n'umutekano. Muri urwo rwego Ubushinwa bwavuze ko umutungo wa Kongo udakwiye guhinduka igiceri cyo kuguranamo
inyungu za politiki. N'ubundi ibyo ngibyo njyende bavuga I'm so sorry to say that ubwongeye kuvuga ku mugani waciwe n'umunyarwanda iyo ubundi yo uteye ibuye mu bibwana ngo ukibwejura mbere. Ntabwo ndi kwibuka uburyo yabivuze neza, ntabwo ndi kubyibuka neza, ariko nyine byahise byumvikana ko uwavugwaga ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ibibazo by'umutekano ndetse n'amabuye y'agaciro. Ese ubundi Ubushinwa bufite izihe nyungu muri Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Abashobora kwibaza bati se kuki Ubushinwa bushishikajwe cyane n'iki kibazo? Igisubizo kiroroshye. Ubushinwa bumaze imyaka myinshi bushora imari muri Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amasosiyete menshi y'Abashinwa akora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bigura cobalt nyinshi ku isi, kandi byinshi muri byo biva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bivuze ko nabwo bufite inyungu zikomeye muri icyo gihugu, ariko icyo gushimangira ubufatanye bugomba kuba bushingiye ku nyungu z'abaturage ba Kongo, aho kuba kuguhatanira umutungo hagati y'ibihugu bikomeye. Loni isabwa gukaza amaboko. Fukong yasabye akanama ka Loni gashinzwe umutekano gukomeza gushyigikira ibihugu byo mu karere. Yavuze ko hakenewe uburyo bwo gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro kugira ngo harebwe niba atava mu bucukuzi butemewe. Ese bishobora gufasha kugabanya amafaranga yinjira mu mitwe yitwaje intwaro? Ese ibi bishobora guhindura iki? Abasesenguzi bavuga ko amagambo y'Ubushinwa ashobora kongera guhangana hagati y'ibihugu bikomeye bifite inyungu muri Afurika. Mu gihe Amerika ishaka kongera ishoramari ryayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ubushinwa nabwo bumaze imyaka ari umufatanyabikorwa ukomeye wa Kinshasa. Bishobora gutuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irushaho kuba ahantu ibihugu bikomeye bihatanira inyungu z'ubukungu ndetse n'iza diplomasi, naho ku bijyanye n'umutekano ndetse na Ebola. Mu ijambo rye, Fukong ntiyagarukiye gusa ku mabuye y'agaciro, yanakomoje ku bibazo by'ubuzima birimo Ebola. Yavuze ko ibibazo by'umutekano n'iby'ubuzima bisaba ubufatanye mpuzamahanga, aho buri gihugu gitanga umusanzu aho guhatanira inyungu. Ibi nanone turagenda tuyuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi ubona ko ahanini ibyo bakora bari gufokasinga cyangwa se bari kureba cyane ku mabuye y'agaciro ari irubaya. Ibyo ngibyo rero bikaba binafatwa nkaho ariyo mpamvu Ubushinwa bwatangaje ayo magambo akomeye cyane. Ese hari igisubizo? Ubushinwa buvuga ko igisubizo kirambye ari gucunga neza umutungo kamere, kurwanya ubucuruzi butemewe, gushyigikira ibihugu byo mu karere, guteza imbere ubufatanye bushingiye ku mucyo, gutuma abaturage ba Kongo ari bo bungukira mu mutungo w'igihugu cyabo. Nibyo byashyirwa mu bikorwa bishobora kugabanya impamvu zituma intambara ikomeza. Amagambo y'Ubushinwa ntabwo ari amagambo asanzwe, ni ubutumwa bukomeye bwerekana ko amarushanwa hagati y'ibihugu bikomeye ku mutungo wa Afurika akomeje gufata indi ntera. Mu gihe Amerika ikomeje ibiganiro n'amasezerano na Kinshasa, Ubushinwa nabwo buravuga ko umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo udakwiye kuba igikoresho cya politike cyangwa diplomasi. Ikibazo gisigaye ni iki: ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izabasha gukoresha umutungo wayo mu nyungu z'abaturage, cyangwa zakomeza kuba urubuga rwihangana hagati y'ibihugu bikomeye? Mwebwe mubitekerezaho iki? Ese mwumva amagambo y'Ubushinwa ari ukuri, cyangwa nabwo burengera inyungu zabwo nk'ibindi bihugu bikomeye? Kwandikira igitekerezo cyawe aho muri comment, kandi nkubwira ati kanda subscribe kuri The Quick Times News, sharing ibiganiro byacu kugira ngo tujye dukomeza kubana namwe muri gahunda zigiye zitandukanye, amakuru atandukanye kandi agezweho mujye muyabonera ku gihe nk'uko mubyifuza. Nagati amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze kubana namwe, kandi mbifurije intangiriro nziza z'icyumweru. Muri iki cyumweru muzahahe, muronke, muzahirwe n'ibyo mukora byose, kandi muzakomeze n'ubundi kuba hafi ya The Quick Times News. Turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima, namwe turizera ko ari uko bimeze.